Mu gihe akarere k'ibiyaga bigari gakomeje kurangwa n'umwuka mubi ushingiye ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu kigo gishinzwe kugenzura umutungo w'abanyamahanga Office of Foreign Assets Control OFAC yongeye kugaragaza kogama gukabije yirengagiza imizi y'ikibazo cya Kongo, ahubwo ifatira ibihano abayobozi bakuru mu ngabo z'u Rwanda RDF. Ibihano byashyizweho umukono ku wa 2 Werurwe 2026 na Bradley T. Smith, umuyobozi wa OFAC, bikabije mu gihe Leta ya Kinshasa ikomeje kwinangira no kwanga gukemura ibibazo by'abaturage bayo bavuga ikinyarwanda, ahubwo igahitamo gukorana bya hafi n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwa hanini n'abase bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ese ukuri guhisha inyuma y'ibi bihano no kuhe ku cy'Amerika ihitamo guhana abacunga umutekano aho guhana abakongeza umuriro w'amacakubiri n'ubwicanyi ndengakamere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Iby'icyemezo cya OFAC gikubiyemo intwaro y'ubukungu. Dushingiye ku nyandiko yasohotse mu ishami ry'imari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Department of the Treasury, hashyizweho uruhushya rusange rwahawe izina rya General License No. 1 munsi y'amategeko agenga ibihano byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki cyemezo kigira kiti: uretse ibiteganyijwe mu gika cya B cy'uru ruhushya rusange, ubushabitsi n'ihererekanya ry'imari ryose rirabuzanyijwe, rigamije gusoza imikoranire iyo ari yo yose ireba ingabo z'u Rwanda RDF cyangwa ikigo icyo ari cyo cyose RDM ifitemo imigabane ingana cyangwa irenga 50% ryemerewe gukomeza kugeza saa 6:01 z'ijoro ku isaha yo mu burasirazuba bwa Amerika ku itariki ya 2 Mata 2026. Ibisobanuye ko guhera muri Mata 2026 Amerika ishaka guhagarika imikoranire yose y'ubukungu n'ubucuruzi igira ihurira n'ingabo z'u Rwanda ndetse n'ibigo bishamikiyeho. Iki ni igikorwa cy'urugomo rw'ubukungu, economic warfare, kigamije guca intege igisirikare cy'u Rwanda cyubatse izina rikomeye mu kubungabunga amahoro muri Afurika n'ahandi ku isi. Abayobozi bashyizwe mu majwi, intwari mu maso y'Abanyarwanda, abanyabyaha mu maso ya Washington. Iki cyemezo cya Amerika kibasiye by'umwihariko abayobozi b'imena mu ngabo z'u Rwanda, abagabo bitangiye ubusugire bw'igihugu amasaha 24 kuri 24, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibashinja gutera inkunga umutwe wa M23, nyamara yirengagiza ko aba bayobozi inshingano zabo ari ukurinda imipaka y'u Rwanda kugira ngo FDLR na FARDC badakomeza kurasa ibisasu ku butaka bw'u Rwanda. Aba bayobozi barimo General Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, Chief of Defense Staff. Amerika ivuga ko mbere yuko ahabwa uyu mwanya muri Kamena 2023 yari umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka, ahashinjwa kugira uruhare mu gutegura ibikorwa n'imirwano y'ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwa kabiri ni Lieutenant General Vincent Nyakarundi, umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka, ashinjwa kuba umwe mu bayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda bayoboye ibikorwa bya gisirikare bishyigikira M23. Uwa gatatu Major General Luki Karusisi, umuyobozi wa division ya 5 y'ingabo z'u Rwanda, 5th Infantry Division. Mbere yaho yari umuyobozi w'ingabo zishinzwe ibikorwa bidasanzwe Special Operations Force, aho naho ashinzwe kugenzura ibikorwa bishyikira M23. Uyu we yakunze kugenda agaruka ku maraporo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwa kane ni Major General Stanislas Gashugi, uyu yagizwe umuyobozi w'ingabo zishinzwe ibikorwa bidasanzwe ku itariki ya 15 Werurwe 2025, asimbuye Major General Karusisi. Kuri buri munyarwanda ukunda igihugu, aba bayobozi n'intwari. Kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibafatiye ibihano ni ikimenyetso kigaragaza ko u Rwanda rudashobora gucika intege mu kurinda umutekano warwo. M23 ni ikibazo cy'abanyekongo hagati yabo gishingiye ku masezerano ya Leta ya Kinshasa yagiye isinya ntiyubahirize no kwivangura rishingiye ku moko rikorerwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Ukuri guhisha inyuma y'ibihano n'uburyarya bw'amahanga. Mu isesengura ryimbitse biragaragara ko ibi bihano atari ukurengera amahoro, ahubwo ari ugushyigikira politiki y'ubushukanyi ya guverinoma ya Kinshasa ifashijwe n'amahanga. Icyambere, kwibagirwa nkanswe FDLR, kwibagiza FDLR. Buri wese aribaza impamvu Amerika ishyira ingufu mu guhana abasirikare b'u Rwanda banze
ko igihugu cyabo kigabwaho ibitero nyamara ikicecekera ku mikoranire yeruye hagati y'ingabo za Congo FARDC n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Raporo nyinshi z'inzobere za Loni UN Group of Experts zagaragaje ko FARDC iha intwaro, imyambaro n'amikoro abarwanyi ba FDLR. Kuki OFAC idafatira ibihano abayobozi ba FARDC bakorana n'abakoze jenoside? B. M23 wasura Rwanda. Kugerageza kwitirira umutwe wa M23 leta y'u Rwanda no kuyobya uburari. M23 igizwe n'abanyekongo bahanira uburenganzira bwabo bwo kubaho mu gihugu cyabo, batishwe urubozo mu gihe Kinshasa ikomeje gukongeza imvugo z'urwango, hate speech, no kwica abaturage bayo yitwaje isura yabo cyangwa ururimi bavuga. U Rwanda rwo rukomeje kwakira impunzi zihunga ubwicanyi ndengakamere. Guhana u Rwanda ni nko guhana umuturanyi kuko yanze ko inkongi y'umuriro iri mu nzu yawe isatiriye, nyamara wowe ari wowe wakongeje iyo nzu. Ese gushaka igitambo. Leta ya Kongo yananiwe kubaka inzego z'umutekano zikomeye, inyereza umutungo w'igihugu ibinyujije mu bayobozi barya ruswa, ndetse inanirwa kurandura imitwe yitwaje intwaro isaga 120 ibarizwa mu burasirazuba bw'icyo gihugu kugira ngo bayobye uburari mu maso y'abaturage babo n'amahanga. Bahisemo kugira u Rwanda igitambo ku Amerika yunga mu ry'abo bayobozi ba Kongo. Ni ikosa rikomeye rya diplomasi kuko ridakemura ikibazo ahubwo rikaba ryongera ubukana. Ingaruka z'ibi bihano ku Rwanda kwigira no kudacika intege. Nubwo OFAC yahaye abanyamerika n'ibigo byabo kugeza ku wa mbere Mata 2026 ngo babe bahagaritse imikoranire n'ingabo z'u Rwanda cyangwa ibigo bifitemo imigabane ya 50% kuzamura u Rwanda ruzwiho ubudahangarwa. Ubukungu bwiyubatse u Rwanda ntirushingiye ku mfashanyo z'abanyamerika gusa, binyuze mu ishoramari ry'imbere mu gihugu no gukorana n'abandi bafatanyabikorwa batishingikiriza ku gitutu cya politike. Ibigo by'ubushakashatsi by'u Rwanda bizakomeza gukora no gutanga umusaruro, kwihesha agaciro. Nta gihugu cyigenga cyakwemera guhara umutekano w'abaturage bacyo kugira ngo gishimishe amahanga. Ibihano bizatuma abanyarwanda barushaho gushyigikira ubuyobozi bwabo n'ingabo zabo RDF kuko bazi neza ko kuba bafite amahoro n'umutekano abikesha uruhare rw'abo bagabo bashyizwe mu majwi na Amerika. Mu gusoza rero, icyemezo cya OFAC cyo gufatira ibihano General Mubaraka Muganga, Lieutenant General Vincent Nyakarundi, Major General Ruki Karusisi ndetse na Major General Stanislas Gashugi ni kizazana amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki ni igikorwa cy'igitugu cya politike kidafite ishingiro, kirengagiza nkana ubufatanye bwa leta ya Kongo na FDLR n'ubwicanyi bukorerwa abatutsi b'abanyekongo. U Rwanda ruzakomeza gushyira imbere inyungu zarwo z'umutekano, rurinda imipaka yarwo kandi rwamagana uburyarya bw'amahanga akomeje gufata ikibazo cya Kongo nkaho ari ikibazo cyatewe n'u Rwanda. U Rwanda rwiyubatse mu ivu rya jenoside yakorewe abatutsi rwonyine amahanga arebera. N'ubu ibihano by'amahanga ntibizabuza igihugu gukomeza inzira y'iterambere n'ubusugire. Ndabashimiye nk'ibisanzwe, ni Pilot News TV. Kuba wakanda subscribe byaba byiza.